Noagaw Bai Malbasa Damsorani Noagaw Bai Malbasa amsayo je tiprasa kami amsairok no township senamna bagai konor ba jihni tongkha a thairokni bagai tini North Triprani DM Chandni Chandrani thanio thangi Malaikha Nlft tini General Secretary Upendra Riang tai TSF ni GS Hamalo Jamatia nokhobai mothani adongro tini DM Bai Malaikha yagulo borok o Twlangjakna Jaga busuk tong aboro Malaikha tai bhaike yakagi mannai Jaga Twlangjak mani nok tangjak nok potolihni mani abnoti tini Salaikha Upendra Riang song a kognono saikhanarka kok Triprano naini chini mangpiwo Tiro ko Noagaw Bai Bagbasan je area mo Gram Panchayat Bai bro medisi village je area to mo aro ke habro new township ni project khelni naitu je chunke samoke bodi se development to kaham no apo local indigenous bro ro ni nangmono hisab ke se khe nang ke brang jodi abono cha yang khe nini ko new township new open being bosong ni bro khai ha phai ke brang le ko sai onai since they are in minority abono brang phai pai chungale socio economic cultural political impact ko phai dai abono why should yes and ro khe lai lang abono chu ini chinoro nai tu ko enel chu kharo phai lai mother organization ni ang tu GS ni vice president ko itaro Hamalo Jamatia to PSL General Secretary. June Chin side ni no, Chini Komsan no, Chin Wamso no, DM Bai ke Salaya. Ito boke sao. Biskang final job bistari go, orang kehan meeting kanai consultative meeting, state ni for dongai, ADC ni for dongai, ito Ranglong Society improve kono, leadership kono aro kanai. Aro Salaya kaham kaya Salaya je decision abon mote no unai. DM chuno kauriyo. Jadi sir aruni local Ranglong ro abono naya ke chugo project no khekno ro paya ke jagale bukto jagana tu yabo ni Noagaw Surya Kusniska je jagao ni Bagbasa gram panchayat las simana ega jang ken ni Ranglong ni je village council to was border area aron obrang focus ke di atunihi 18 September Imarding North Tripura Dharmanagar DM office kanihong mainly asit chu oi unai ngai Ranglong ngai from time immemorial kumsot ka ring damlai ngin an munmiha atun edisi sungai ammi maton atun hamajai kle komunis ngai anhong lak rulan hong thulai ngin ha hamara general anhong thun general tungan thun an ithun singan ta tun hi hangai ha atun khas ngin sarkar ngi jakang ngin an le hong lak ta an lak re hamar di ha tun development project khat ka atun